Kajing ngatu kana syapang ubriu ubah penlong nong trey kakemi bat kalok lajong. Kakemi bat ukpa ju umoris ki kuslai bahai ukun jongki ki tiang yok ba uyolok daka nongsor. Kakemi bat ukpa kilia perkat baro arngut lada ukun jongki uwan sesnong. Tekin pa ya to'no ya yo ulap yolok daka nongsor. Umoris utray haka way ka company ka badan hasor bat usyang usa tang marway. Te haka way ka sngi. Umoris ula wankai hasnong. Enda umoris ula poy haying. Ukpa jong ula ong. Moris ngakwa ya me bamen ya to'no bat ka kun uparlok jonga. Bat ka long kun swet ka saru sa tang maka bat ka meit. Ukpa ula yatu. Uparlok jonga ulayab bat ngalakular ya ban penyato ya pi bat kanisha. Kanisha kamde ke babahabriu ka kamyong snido kamnang ban le style namar bakadai na nong kendong. Umoris ulong ubajrong ka renyang bat ubalik ka snido unang ro ban le style namar ulasa hasor. Umoris ban nyato bat kanisha. Ukpa jo umoris ulas ngeusi namar ukhun jong ko ngo. Ukpa jo umoris ulayok pang no. Umoris namar ba ukpa jong ulayok pang ulayato lakayato bat kanisha. Daptang arsngi ukpa jo umoris ulayap no. Kanisha kalong ka kena badan buram dan akor kanang bha ban buram yala ulok. Kam jo pen I kano ka jinglong. Watla kam don ka jingnang jingstat. Henry ka buram ka akor ka don haka. Teha ka way kasngi. Shwa ba umoris leit no syasor. Ula penkre elate. Uda krut teman uda sum dasaj. Kanisha ka yoi ba ulok jongka udang krut teman kalaong. Pleng umoris usali taray day ba utak da kanikat dawai. Ap ngaru ngan sa shim shibit menmit bat ngan tak kambahabriu. Endala day ka por menmit. Kanisha kala shim ka dawai krut teman jong ulok bat kalata. Kanisha ka klamsat kmat ha ka por menmit ka ibet kumtu kenang ban kamli ka snido. Bat ngan sasat kmat ha ka por menstep. Kanisha kalatia la katia. Umoris namar ba usliang ha ka por shiteng mit. Ula kina jingtia bat ula penme ya kalaj. Uyoi ba ka durkmat jong kalok kalong kum kaksuj. Umoris ula hela namar ba ula ting. Kalok jong kala kendit bat kalaong. Balai Moris, dia ayu ya pi. Umoris ulaong, pita ayu nisha. Kalok jong kalayatu bangata dakadawai bakrut teman jong pi. Kenang bangan li sni do kum mapi. Umoris ular ki kalok namar kalong sisur sidur. Kamtip watangnya kadawai bakrut teman. Kanisha lada kasyedja ne syedjenta kapan ingkong no. Bat lada kapan yat istri ya ki janjong ulok ru kapan ingno ya kasopti jong Ulok jong kanisha ong ya ka namar kalok jong kamti pan yat istri ki janjong Namar kampat jumalien bat kampat juyoi ya ka istri. Hakasngi kababut umoris haban letno syasor namar ka syuti kalakot. Enda umoris ulapoy hajakasa lajong. Uklem kan mau ne phone ya kalok jong Kanisha ba ka syong haying bat ka kiao kanang ban syetja syetjenta bat ka tre kam ying kam sem. Hadin lai benai Kanisha kalek snusi namar ulok jongka uklem wan haying pisaru uklem para hano. Kakemi jo umoris katip ba Kanisha ka snusi namar ukun jongka. Kakemi ju umoris kalaong ya Kanisha. Balai kun pi ikuslai kat ne. Pi perkat palat di umoris ne kumno. Wat ju perkat yo pi sayo pang. Kanisha kalaong. Hoot me nga perkat ya Tang ba fun ro ju fun ban keli yangi. Ne yo ulajia kumno. Haying ru uklam wan pisa ru uklam pa. Kakemi ju umoris kalaong. Ya persa nginyelit wat hino syasor. Umoris uya it samla bat kabela. Kabela kadai ka manager jong ka office batray umoris.
Morris bat kabela kila to register no tang berangut klaim tertib mano-mano. Morris usak lang no bat kabela haying kmi jongka namar kadei kakun ba marwe bat kakun ruspa. Morris klaim ya tu ya kabela ba udai ubriu ubaladon lok. Kabela ka bhabriu bat ka kham standard ban ya kanisha. Kan nangru ban make up ban pen itenat ya lajong. Morris bat kabela kia im sobha ki lej parti man la kasngi kriya bam ya di ki jingdi ba pen buat. Ka kemi bat ka persa kila mi nasionong ban lej wa ti Morris syasor. Enda ka kemi bat kanisha kila poi hasor ki lej haying basa Morris Henry uklam sa syu hangta. Ka kemi ju Morris bat kanisha kila snyosi ki perkat yo balajia yu Morris. Ki basa hajan ying ju Morris kila yatu ya kanisha bat ka kemi jong ba Morris uklam sa syu hangne. Kanisha bat ka kemi kila syem jing shano en lej wa ti Morris. Henry ha kata kapor, Morris katba udang mod ban lej no saying, ulayo iya ka kemi bat ka lok jong baki yang harut surok. Morris uhiar na kali bat ulaong ka kemi bat ka lok. Piawan le ayu syane. Ka kemi jong Morris kalaong, ba me klem akor palat tengi hap wan pet hi. Morris uyalam ka kemi bat kanisha saying jong ka lok baar jong Bat udah maham ka kemi bat kanisha, ba kimbit ban yatu ba pide ka kemi bat ka lok jonga ya ka bela. Yo kasa penyap yang Ka kemi bat kanisha ba ki wan nasionong halor ka jing bomtip. Ki nget ya ka jing ong jong Morris. Namar kiting yo ka bela ka penyap shisha ya Enda kila poi haying jong ka lok baar jong Morris. Ka bela kadang di kiat. Kabela kalaong, Morris, piwan yalam siya ya kum kini kibriu haka ija ing haka yong. Morris baklem akor ulaong, kane kadei ka kemi jong uparalok jong bat inepat ide ilok jong Namar ula pep te kiwan wat jing balano siya ne siya sor. Morris ulaong, Bela, yangin ya bu no yakini bakin tray haying jong namar ngiru ngidon kam nong tray. Kabela ka menjur ya ka jingong jong Morris. Teha ka way kasngi. Katba ka kemi jong Morris kadang syet jing syet halar ka jingbom nang ban syet da ka gas. Ka kemi kala kumpen ingkong ya ka ja. Kabela kelas ngodom. Ka tim ya ka kemi jong Morris kum kaksaw. Morris ulas ngawsin ya ka kemi. Tang ba unle kumno ban ongay ru omlong na marbaro ka hap ka jing kontrol jong kabela. Kanisha katba kadang satyar, kala perkat ba kane ka masin, wat yaki jan bahe kala bansat. Dengaru ngan tep yaki neki tiar hakane ka masin. Kanisha ka tep yaki tiar haka masin sat jan, ka on ya kalat bat markumta, ka masin kalapa drum. Kalat kalap tay bro siying. Kabela haka jing bitar ya kanisha, kala tim ya ka, tangba ka klembe ya ka namar hasor jenjar banyo nong tray. Morris tang namar baka ja ka pisa ha office trekam jong ula syak bek kam no. Morris ru hap syong no haying. Teha ka way kasngi, kabela kelawan na jing tray bat kalabu aj bah, kam nang syu watang banloj ya ka juti ru. Kabela kelaong ya Morris daling, penloj yaki juti jonga namar pi syu abja yang Morris uha penloj yaka juti jong kabela bat ka jing ngorem. Ka kemi bat ka nisha ki syu apet yaka akor jong kabela. Katba dang mi kisngi ki por, Morris ula perkat bat ula kran marway. Kane ka jing donlok arngut te kambha. Ka lok ningkong katno ka buram bat ka iit yang katba ka lok ba arpat ka kenpo yang Kanisha ka buram bahay ulok la jong, watla ula syukor makanaya ka. Morris haba upenya compare ya kanisha bat ya kabela, isi ya ka jinglong bahe jong kabela. Kam ithi ya ka lok ningkong, watla kamda bhabriu, Henry ka mensimpat ka baha jinglong. Morris ulas dang la iya ka lok try la jong.
Teha kawai kasengi, ka Bella klayoi Morris uya kren kan Nisha lembat ke kemi jong u. Ka Bella bat Morris klia bun ketin hadu ba snutu ban nyakren. Ka Bella kala kena Morris ba ula rilok yaki nong tre la jong. Morris ula sngodom ula aishita pe ka Bella. Ka Bella halaka jing sngohe kala ong Morris kat yang metap ngan num mapsyu ngan ya divorce no bat pi. Morris ula ong ngaru ngam dan kamban api ka kot divorce jong pi ngan lek no halasnong la jong. Morris ula tu ya ka Bella baka Nisha kadai ka lok ban ningkong jong nga bat ine ide ime bakaya nga. Ka Bella kala be Morris ka Nisha bat ka kemi jong u na ying jong ka. Kini bro lai ngot ki lek no sasnong la jong. Morris bat ka Nisha kilas dang no da ka kam business halasnong la jong bat kila long brew man brew. Lada episode nat, ngau halat, share bat subscribe ka channel bat saya komen.